Berta, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Tinuang nga inispal ni Ama Bubot. Tampok itangal daw iti pannakigasang gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Ay, apay ngay. San meten nga gaw-awid Nicolas nga apok. Maikawaak iti kawan na. Mapatagan kanyak Nicolas. Time bilang kumeten nga apok. Sipon si Mang Bay ditoy. Nabayag kami nagkadkadwa. Ay, sa dinungatan tinapnapanan na. Ay, babae. Ay, babae ti kilata, nagparang iti sango ko. Ama, kumusta ka? Ay, Juan. Ay, malagip kan. Si kani Encantada la Adicia. Juan, siya. Ay, uray lakaya kon. Hangam jakpay metla makalipat. Nga uray na minsan kala idi nakita. Inmayag si Marungkar. Ayan ni Prinsipe Angin. Prinsipe Angin? Ni Agilos? Juan, Awan? Jak amo no ayan na. Tadi mo nagaw-awid. Ay, Juan. Ang mga no dakit di mo't ijay lobong yo. Ang mga no intalaw mo manan. saan akong adakas nga Encantada, ama? Nasing petak itan. Wan kasta Taure kunada alaad ti may sa aparswa. No napintas mo ti kaonggan na. Napintas latta iti imatang ti namarswa. Kasta dayta, Encantada la Adicia. Juan, amok itan dayta, ama. Sige, agsubli akto intun adda ni Prinsipe Angin. Ay, aguray ka, Encantada la Adicia. Itugot nakman ijay lubong yo. Ay, umayak man mat. Bareng ada masirpat ko nga Encantada. Hay. Nye, apay ngay. Agkatawa ka matan. Askala mangin insulto. Saan, ama? Si Kamat. Pagkat katawaan nak ngamin. Ngam, sige. Isurot kanto iti sa bali agundaway. Bye-bye. Na. Apay ngay. Nagpukaw matan ti Encantada. Ay. Inakat maturogan. Tainton bigat. Inak ijibangkag. Tainak agpuros itinatnateng. Ken mangkalyak to iti kamuti. Ama Bubod. Adda ka di nakitkitam anwang alimabas dito'y ayan yaw? Nuang? Kabayan mo no kalakyan. Kabayan, ama. Ay, awan. Apay, nagpukaw. Wan nga rod, ama. Isu asap sa pulag. Amangan no nakita Ryan, Anya? Anya anak kita rayan? Apay, taaw. Anya nga iti amom no nakita Ryan. Sige, ama. Tainakman kita hindi talaod. Amangan no nagturong dita. Ay, sige. Tainak mo't ijibangkag ko. Sige, Berto. Ukudin tadag ito'y akalding, tain-taila ko. Nagdadakal akalding. Kwarta katang-katang. Ay, katwa na, dugol. Adaman inayon tan itay naglakwan tay tibaka. Mayat dito'y apagtakawan ta iti dingwan. Ta nasulinok a lugar. Ken ado ti matakaw. Agsublitan tumanen. Apaman ama ila ko tadag ito'y akalding. Ay, nakahiyayat. Nagadugayam ti bunga dagito'y nateng ko. Nagmayat yag puros. Ay, kurang sa matay inalak abag a pangikak.
Ang sana bali. Agsubli ak tumanin na agpuros. Tain nak to ilako. Ay, lakay puros, bubawd. Apay, bakit usang? Umay ka, paaram kanyak diti bangkag. Anya, ay tila sasawamot alakay. Anyang harot ti bagam. Ay kwa, nakitam dagiti kaldingkaw. Awan damot taon ije nang ipasturak kadakwada. Anya? Kalding mo? Wun, upat amin dagijay akaldain. Nawan mo't nakikita. Ala, ayandan ngay. Ang mga no pinugsat dan ati talida kat pimanaw dan. Kasano da apog sa atin ti talida, kat nagbakad jay talida. Ang mga no adakot silyoda. Ay, salbag ka lakay. Na. Inak man la sa pulan ng dagiti kaldingkaw. Di ka agong unget bakit usang. Lumaad ka no kasta. Ay, wag. Talaga nagpukaw mo, jay bakak. Kakaiso na abakak ang paganakag kuma. Ngam natakaw mo tan. Yak mo tan masapulan. Ay oray siya kaka. Naibusan ti tarakan ko. Gaputan natakpakaw da. Tay bakak nga impatarakan ni kasinsin ko. Kastamatan tay noang may. Agraman kalding may. Anya ti pag-uumungan nyo ditoy. Ay na. Naira na laeng mo't ang nagrarana kami dito'y patad a pag-uumungan tayo. No kasta nga adamiting tayo apumuraw kaka. Ay! Kunak no agmit-meeting kayo. Pagsasaritaan mi man, dagiti tarakan mi anagpukaw. Siyak, jay bakak tinapukaw. Ay, sayang mo dayay. Sa balay tinagnumar. Ay, oray siya. Awanan. Pinakaw dan jay baka. Kaldeng kentay nuang may. Ne. Apay. Adan agtatakaw dito'y lugar tayo at tirad-tirad. Problema nga raw. Ngam awan pa'y tinakadoktal. No asino da ita nga agtatakaw. Sino ngay nga tati agtaktakaw? Ay, nas ka na maduktalan tayo do asinaw. Tapno ikantayaw iti pagnakman na. Nakman iji bangkag ko. Tay nakagpuros iti natang. Umayak man apong bubod. Umayak makis istorya. Makiis istorya? Win apong. Pimanawak ngamin ijay balay mi. Tamareng-rengak. Ay, mapanak iji bangkag ko ita. Awan oras ko makistoryakin ka. Ay, mabalin ka diti umay apong. Agawid kan. Tayong kakatulungan ti inam nga agis-is iti kaldero yo. Kitno agap apadan apong. Agin-gin na budan. Gaputa impatakaw kanu ni tatang tiba kami. Anya? Win apong. Diyak kayat ti agawid. Taamangan no mairaman nakpay itigin na buda. Ay sos, ha? Nala? May amda na ng kentatang mga ginabo. Tayin ton madamdam ha. Maurnos dan tumot lang ti apada. Ta agin narakop dan tumot lang. Ala? Intang arudan iji bangkag ko. Sige apong. Tumulong ang agpuros. Sige Ha? Asino dagita manguk-ukod itinwang? Ay, nakasilag damat. Mapandang nga tagarado. Lumabas kami pa, tata. Ha? Ay, sige laeng! Lumabas kayo! Olo, ganda. Hey, magnakan anwang ah. Hey! Ha? Anya dayjay nangeg ko? Olo, ganda. Ay, boyong! Ada ka din nangeg mo nga agpatpatulong. Awan mo't apong. Sino dayjay? Alan na, anwang. Magnakan. Hey! Hey!
Tulog, mandak. Ha! Tinwang nga ukodan dagiti dua lalaki. Kumikita ditoy. Tulungan dakon. Pagnaasiyo. Ay, sus. Iso gayam ti agpatpatulong. Aywan, malagip ko. Makaawat ak gayam iti sao dagiti ayop. Ay, tulongak tinwang. Anya ti parikot itinwang nyo babaro. Di matmagnan. Aun nga rod, ama. Salbag da ito yanwang. Hey! Magna ka mata na! Sayang ti oras mikan ka! Ingkay ka di agarado. Wen ama! In kami man agarado iti adayaw! Saan ka di? Mapandak inako. Agtatakaw da. Ay, nagsaot tinwang. Tulungan na kuma. Akwa. Kastoy na ibabaro. Oh, Syakti makamoy ti daytoy anwang yo. Tapno magna. anya nga iti aramidam, ama. Si ka anwang. Aguray ka laeng wen. Ikatek day tataliken ka. Wan. Ay. Sige. Naguray kayo babaro Tay katek to'y tali. Iti kastaket magna. Ngamin. Kasta titang sumang kadagitinwang di magna. Ngamin. Sadot da. Aya. Laday ta. Naikatan. Et ita. Umay kayo adwa nga agtatakaw. Anay ko, di na kami ko yun. Katay to'y atali titang-italik ka ba kayo? Ay, son, di mo ipuli-pul ka na kami titali. Ay, siglutak ana imbaga. Anay ko. Anay ro titali. Ita. Aklunan nyo kadi ada kayo ti agtatakaw iti tarakan dito lugar me. Akwa. Agpudno kayo. Tanusan. Daytoy buneng ko ti agdiso di ta imayo. Hot dagdagiti imayo. Tapno di kay makatakawan. Akwa, awawan, da kami, ama. Da kami. Ang saanan ama uli. Saanan. Ay nasaya at ay naklon nyo. Bueno, agpili kayo iti do sayo. Hot dagdagita imayo adwa. Wano, ipabalod da kayo. Akwa. Sige, paibalod da kami langan, ama. Basta di da kampukulan. Saan? Itanuang. Isakay ko ida di tabukot mo, ipan mo iti sentro ti puro. Sige ta, sumaruno kamin iti kadwak nga ubing. Wan. Amalakay. Ay, apay dagita alalaki nga insakay tinwang lakay bubaw. Nagtatakaw dagita. Tatakaw iti tinwang ni tulungan tayo. Saan? Saan ada kami? Agol ulbod ta amalakay. Kanayon ko ida makita nga adda ok denda. No saan akalding baka. Wano saan padak anwang ti ok denda. Ay, da kayo adwa lalaki. Da kayo ti agtatakaw. Kanayon kayo makita nga daw ukodan nyo. Ay, kwa. Da kayo alalaki. Ama! Ingkay mangayab iti pulis. Tat iliwan da dagito'y agtatakaw. Ay, saan? Saan na kami ang ipatinib iti pulis? Saan kami nagtatakaw? Awan pamanaknak yaw. Adamat gayam dito'y tinwang ko asap sa pulan mi. Apay nga da dito'y.
Kat impastor ko mat ije bangkag mi itay agsapa. Inukod dagiti agtatakaw. Anya? Nakasta! Dagiti agtatakaw? Ay sana mabalin! Dusaan tayo! Panguran tayon! Ay, saan ka di di da kang panguran. Ay, saan? Saan nyo idadangran? Damot lintag tayo ang masursurot. Ala, inkay kat agayam iti ado a pulis. Tapno tiliwendan dagitoy. Dagiti daduma. Agbantay dagitoy. Tapno saan amakaruk at dagitoy nga agtatakaw. Saan ka di Pakawanan da kami. Saan minton nga ulitan ti agtakaw. Ipatiliw yo ida, amalakay. Basol dagita, nuapay anagpukaw. Jay kaayan ayat ko anuang. Ha? Tinakaw damat, katsaanan anag subli. Iso anakalidlidayak unay. Intalaw dati kaayan ayat ko anuang. Ay, ha? Boyfriend mo anwang? Wan, amalakay. Nakalidlidayak. Apag iso. Nga anak-anak ko maidin. Di kaayan ayat ko anwang. Ngam ino ko damutan. Ada ko man anak ko. Abunga ti ayan ayat me. Aya. Si kamat anwang. Ama bubod. Kasarsaritam tinwang. Kan aglulwa tinwang ko. Ay, kwa, among Petra. Mawatak tirik na to inwang mo. Ngamin, naliday. Gapota tinakaw da jay boyfriend na. Aywan! Jay nuang ni mente. Day jay ti kaabay na idinaminsan. Agdigdigos day jay karayan. Apag isumat idian napan ko pinadigos tay nuang mi. Kat kastamat ni mente. Napan na idi pinadigos jay nuang na. Idi kwan, agabay damutan. Kat agsinsin ng duda pay. Akas laad da nagkinaawatan da. Wun Petra. Tadamot rik nada ah. Ay, wen ama. Ala, umay kan nuang. Taipastor ka manan, wan. Saan? Jak kayat. Kayat ko pa'y amay matangan. Di pa nakatiliw da. Ay, kwa Petra. Naliday to inwang mo. Ket maawatak kayat na paya may matangan. Di pa nakatiliw dagiti agtatakaw. Ha? Kasta, ama? Wun Petra. Naskan, abalsak dagita adwa. Ano ko, kinugtaran na tinwang. Anay ko, timugin ko, anay. Eh, Houston, nuang! Ay, may amidan! Gonggonada. Sangdwak ko mapay ida. Ay, saan? Houston! Sa nabali tao may alaan idan dagiti pulis. Kat may balod da. Ay, da kayo agtatakaw! Uray ilibak yo ada kayo ti agtatakaw dito yung lugar mi. Talaga apatsin mi ada kayo. Gaputa panagrup-rup payo langan kat agtatakaw. Ay na nagbiitan. Ay kasta ti napartak a polis. Kasta ti polis. Haha, alerto. Dagitoy gayam tagtatakaw. Ay, iwan apo. Ay, sige. Pusasan nyo idan. Kat ingkay ibalo din. Amin na kalugaran mi.
Kat idarom dadagita ngagtatakaw. Ay, saan ka di, Apo? Pakawanan da kami na. Sige, pusasan na kita. Ikatan na kiti talida. Tap na makapagnadamot lang. Ay, 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 ay. Ay agyaman kami kada kayo, Apo Pulis. Sige, inkamin ama. Ay, mabalot na ti pagbaludan. Sige, gawit kayo nga. Karne, di na makatrabaho. Agyamanak, ama buobod. Naragsak akon. Tanatiliwan, dagitin ang takaw. Iti kaayan-ayat ko. Malasan abalita na tiliwdan, nuang. Ay, anyat nagan mo, nuang. Hani, kasta ti awag kanyak ti kaayan-ayat ko. Ha? Iso hani, tinagan ko. Hani? Nalasigi. Agawid kayo meten. Hani. Wan, ama bubod. Agyamanak nganen. Ama bubod, ukudak matuntoy nuang ko ha. Tainak padigusan. Tani, aldawan. Sige Petra. Ingkayon. Bitan kagayem tinagdibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong